wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum